Galax Unia je univerzalno motorno ulje premium kvaliteta, namenjeno za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora putničkih automobila i lakih kamiona. Pogodno je i za motore klasičnih konstrukcija. Odlikuje se ujednačenim kvalitetom rada u svim uslovima. Potpuno nova koncepcija motornog ulja, Galax Unia osigurava najviše performanse. Univerzalno motorno ulje Galax Unia je kroz mnogobrojna motorna ispitivanja pokazalo znatno poboljšane performanse u odnosu na standardna ulja za benzinske i dizel motore. Odobreno za korišćenje od strane Mercedesa, ulje Galax Unia zadovoljava zahteve svih važnijih međunarodnih standarda i proizvođača automobilskih motora. Minimalna trajnost maziva uz redovno održavanje i servisiranje motora je 15.000 km i pri najtežim uslovima eksploatacije. Jedinstvena formula Galax Unia, univerzalno ulje za benzinske i dizel motore po jedinstvenoj svetskoj tehnologiji. Vrhunski kvalitet, povoljna cena. Galax Unia, jedno za sve. Galax, snaga u vrhunskoj formi. Hipol LD je vrhunsko multigradno višenamensko ulje za mehaničke menjače i diferencijale savremenih vozila sa produženim periodom izmene. Hipol LD predstavlja novu generaciju ulja za prenosnike, a formulisan je tako da osigurava izuzetno podmazivanje i pod najtežim uslovima eksploatacije. Velike brzine i promene u broju obrtaja i obrtnog momenta, velike razlike u temperaturama, kao i dugi intervali rada transmisije, samo su neki od zahteva koje Hipol LD s lakoćom zadovoljava, obezbeđujući besprekorno funkcionisanje transmisijonog mehanizma u svim režimima vožnje i u toku dugog vremenskog perioda. Hipol LD testiran je na mnogim vozilima širom sveta, kao i na automobilima učesnika Jurelija. Ispitivanja su dokazala da se ni u uslovima dugotrajne izloženosti visokim temperaturama kod Hipola LD ne pojavljuju produkti termičke razgradnje, kao ni štetni talozi i naslage na zupčanicima i ležajevima, dok konvencionalna menjačka ulja podležu znatno bržoj degradaciji uz pojavu koksnih taloga koji smanjuju radni vek prenosnika. Nova tehnologija proizvodnje menjačkih ulja svodi na minimum negativne uticaje na zaptivne elemente, čime se obezbeđuje besprekorno zaptivanje transmisije. Zbog njegovog izvanrednog kvaliteta, Hipol LD odobrili su i preporučili za korišćenje Mercedes i ZF. Galax Hipol, menjačko ulje svetskog kvaliteta za besprekorno podmazivanje svih vrsta zupčanika i za izuzetno visoka opterećenja. Galax, snaga u vrhunskoj formi. Vitalnost, snaga, vrhunska forma, snaga u vrhunskoj formi, Galax Racing. Galax Racing, new generation, 100% synthetic engine oil. This is what your engine needs.
advanced protection, superior thermal stability, for longer engine life. Galax Racing. Snaga u vrhunskoj formi.